আসসালামু আলাইকুম। এই ল'ৰাটো হাফিজিত পঢ়ি আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে খাছ কৰি দোৱা কৰিব যি হাফিজ হৈ যাব পাৰে সোনকালে। সি আপোনালোকক সূৰা ইয়াছিনৰ অলপমান শুনাব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنافهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون